Francis Oparo ojina da kwa piko ngisda kopane uta na rosi keda lili mko 10 CPS akaulo na balare da be Oparo ngisde bude mwangale muni 10 kwata kanyare luda etegel tainge sakaulo na da ngesa chamune kemusago ababu dada Ikulukulun yare luda ti edolo to nepeta ilu 10 kaisa kanyare poni da etegeli lu 10 kwata kany oso dati aina kini komiti ni luka LOC1 lodo seli lo tipe nepe kede olunga ilu 10 kwatare lude bue mwanga ngesale munosote do kwe aremor ngezito ma Polis John Michael Opolo lode ra LOC1 lo sel lo tipe neda ilo muntu reja kaito paro kungezda ikeuniti obalebe ebu ngezi ne kia ibu apake eba amereking you get a mess Oturakin ne report olunga ebe Akoko Ikulukulun le kamo te bia na vigilante committee allo senga na igeni Ikulukulun rasibo chen Henry ebaka kama ino ne ja ya mokol lokole je bare Ekansila lo division okoelo no ele ngado do mamele marre ngona kamane nara mame kisibi lo keda wada chia kero na Ikulukulun ne kamre sake Akoko ja kine committee lo LOC1 soma de potolongo ni kwa takanyana Richard Mokol loda sekare Ekansila Otomo South Division ngesida ekeuniti obala da ebeja kaito parok ngesida ebu ikopa kingesi Ikulukulun yarosani kanya peluda kwa ebuti ne soreka around sani kanya peno akware kwani adomu nse utalo ste kirono pa aimo Ikoko la kakopendo apo vigilance team security dodo utai kunya kina gono alimu security lo paske do mamelo ni kunya kino bo to deresi buda Ekansila lo tipe ya tipe kuna bala beje na buyo ni sikonye mamse pelo ko pana lo sikede ko kware danga kina bere jango le dikapo ko ajango alimu zbo de okay mamero no dikaki boje masona cheke de Akoko to lismerere be che kwana jenta Akoko ni kukulu kaulo na mojo ngano makine dole ngore de la arte ke mami kuliyare era kokore kwa mamudo sidumu sandi bon tanto mona kokota bere boka wangi na abila tereba kokore apalundo bere ngono Akoko do lo ntikulu leso poto nyamate ngare ngona yo kesi boluise uniso ajana kiniso ngesi bebo ngete ba Akoko Vincent Otai lode red defense LOC1 otipe ngisda ikeuniti obala da ebera ale mule twale limita ile mwe kokote smartphone kokote boka wane ne kokoto ba kokore kokona bawo so ngokwa pe defense so kwa pe ngareno pengata okakada kiteno ke di lejme kumi anona ara iso ne so ta Eturakin attacker ale marakero no kata ngono Akoko iborok no aroko do ba so kwa pe ngareno karawni do peto tunga le koko ture kata uni ko panero ora le mepeni lo chori nera kirano Akoko bajo kisaya uno ne kingok adera bubular de resepula o ma e kingoko ya onai ale masekokola kumera kokola lo bobe koko isokada choa ana kiso ile itibale twani dojoda lode ratu piton emea lo 10 municipality Julius Okelo ngesde buda etoro naija kaito paro kanoda swamisho etikangin obala daebe amoro de Ekansilo nepe kede ngare no kokere ayala na wone baja parka bilakini achamu atacha nyoni garamana arachamu ratati ya garamana ekomiti leo wanu ipolitiche ko pana dokata tana ipela tubo kini jobo ne bedo kane kone garamani silo ditengo pana agugungani na redo tede berengo nyinja sutu ngatidu noi ora uno la para now na kon inyo ya ne oda ko kini lipela soban me papa timeng papa loda tubor apedorotion ko South Division ko 10 municipality kesbo ba Port Jasi LOC1 lodo chalo lo otido cell upsetampu otupita krono da kamanara kede Akoko Kanuka TV East Martin Opolo ko 10 municipality 10 district